Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Так, Азия Ширин деген кен. Азия Ширин бізде қақта. Дата явно перепечатанная, өйде жаққа қайда қойышып тұр. Кто стирает тогда? Отношения с клиенттерге. Октябрьдің даже 20 болғанда топ тұрды бұл. Де мындай бышқан тамақ менен, мындай бышпаған тамақ, овощ, немелер чоқ болбош керек та. Ескіріп қалған ғой, жеке? Иә. Ескіріп қалған ғой? Жігіт ашып қойсын бұл жақты? Жас жігіттер шомады да? Иә. Кыргызстанда жас жігіттер шомады да. Оның бары некачественный товар болып есептелінеді, бұл несілер сатылбаш керек негізінен. Қайға алып қойдыңыз да? Славянская деген фирма, мойнтіп датаны қой болула. Мынтіп қойған ол бөт. Адресін сізге емес, адресін ол жерде жазылып тұрш керек. Елдерге де болуш керек адресін түсінеңіздер. Аяны айтып қойыла, е? Biz көп нәрсе іздеп жүрөз. Көп нәрсе іздеп жүрөз. Кіріп қарап көрейінші. Қарасаң жаңа немен, продукцияны. Belki bir tek hastalıkta evde çok güzel. Ya. Kas veriyor, şunu tavarlar çok. Sertifikat vergen mi? Bir kas veriyor, bu şunu tavar. İçine. Önü ötüp netler satmayın abi? Çok. Так, Азия Ширин деген кен. Азия Ширин бізде қақта. Сақтау мөнет 3 ай дейді. Адрес город Бишкекте жасалады кен. ЖП Матқазиев жасайды кен. Неге? Шығарылған күнін ойбайсың Матқазиев. Иә. Жасатып өрсе олады сондай. Ескіріп қалған ғой, жеке? Иә. Ескіріп қалған ғой? Алты ай болса, мұны жазылыш керек еледі. 28 ноябрь 2020 5 ай екен. 5 ай, 5 ай, 6 ай. 3 айда. Ол, үйдем ол, мен әстелі ескірелі кеттім ол. Қайра өріп қолға ескіріп кеттім. Yaptım. Жеке анам шығарылған ол. Оның шығарылған өтті. 21-ге түсейінді. Ал қары өрпаңыз ежеп, жаңылы біз қаттың еметтік бұлар атайын датасын өшіріп тұрып, нөн өтіп кеткен нәрселерді алып өтір өтір сілерге. Хорошо? Товар таратmak için yüzünü Атайын нөн өтін өшіріп тұрына сатып өтшеді да? Складың ары тартып келдік, жаңылы осы басқасы көріп келдік. Ne gördün? Önce bu 20 yakın memnesi. Смотреть на упаковку. Длинная экскурсия. Бұл кімдің балы? Var hep bir taratacak. Kim алып кетіп тұрады? Biraz başlık taraf bir taratacak. Бал жақсы болуш керек, мен ішенем. Ат башыныкы да жылга эле эмеден келет. Бал негізі бұзылбайды, неметпейді, бирок ким шығарғанын жазып тұрышсын. Bir kaçak tat başım bile gene de yesin. Ким шығарған, қаяқтан шыққан.
А мен может балмес может жеринде сахарный сироп салып койгон, билбейсиң эле. Же момундай бышкан тамак менен, момундай бышпаган тамак, овощ немелер чогуу болбош керек да. Чараткан. Кандай селика? Содан кандай отат? Жаңыр отасаңбы? Жаңыр ашып отабы? Поставщиктер алып кетти, э? Поставщиктер кандай болуп калды? Мен өтүн койшобу ойбой? Так, сыртынан шаптап койгон. Мен өтүн. Эки ай дейт. Октябрдын даже 20-сы болгондо деле топтыр да бул. Алып коебуз. Анан мондай датасы мондайлар же булар уже неме да? Булар уже перебитый да, негизичи. Анан еще дагы дагы перебитыйдан дагы неме тотсаңар. Өзүнө возврат кылып берем, бул эме никеде яшки эме. Кичкена дейм да. Славянска деген. Славянска деген фирма монтип датаны койбогула. Мынтип койгон болбойт. Эзе возврат кылып берем. Датасы жоктурду албаганга аракет кылсаңар. Берип эже даталарды бир сыйра карап мүнөттөрүн өзүңүз эле. Раяна деген кондитерский ракта ким билет? Я. Раяна деген кондитерский ракта. Кетат келет да. Бирок гарантиясы менен азыр. Жок, ракта өзү. Адресин айтпайт да бизге. Неге айтпайт? Адресин сизге эмес, адресин могул жерде жазылып туруш керек. Элдерге да болуш керек адресин негизи. Раянага айтып койгула, э? Раяна келгенде. Адрес болуш керек экен биякта. Телефон болуш керек, контакт номери. Состав болуш керек. Баягы көптөн бери продукцияны карай эле келем. Ошол себептен дагы бир жолу кайталап кетейин. 3 жылдан бери кайталап келатам. Раяна сизге айтып атам. Мынтип сатканга болбойт. Сиз канча сот турасыз? Кандай болот? 45 сом турат бул. То есть бул мен өзүмдүн күчүм менен тапкан акчага сатып алгам да сизденчи. Ошол себептен сиз мени урматтап бул жерге кайерде жасалат, срок годности канчасына чейин, бияка датасын жазып коюп турсуңар, контактный номериңерди, жана бул нерсенин составын жазышыңар керек да. Кыргыз жана орус тилинде, ансыз бул сатсаң болбойт. Булгарияны өзүңөр жасайсыңарбы? Раяна праниктерди жасайсыңдар. Бул жерде дагы мөнөт өчүрүлгөн. Муну ким алып келет? Жанагылар. Ия. Топмай алып келем алар? Жок. Кайсы фирма алып келет? А? Фирма. Неме сухофруктун. Жокса кайсы фирма? Темшик байсыктылар соберет. Дата явно перепечатанная, өйдө жака кайра коюшуптур. Мынакей. Бул жерде немесин датасын өчүрүптүр, өйдө жака кайра коюп турсам. Мен булар менен бетке күрөшүп жүрө албайбыз, ошол себептен ата-энелер жана башка кишилер ушундай нерсени алып атканда караган, дата изготовление деп турат, өйдө жака мөнөтүн коюшкан да. Сатмаңыздар беке, сатылбайт. Муларын да соктурган.
Açıkları kolsan. Adil'le japadыңар bu жақты. Ошо аса. Жигит ашып болсун bu жақты. Açıkları kol. Бас. Все, Али. Жаңын ашып тұрбады, сіз жаппадыңыз ба? Чаң жигит. Эй, жаңын сіз жаппадыңыз ба? Ол қосқылайын жатып, açık келіп қойып. Açık çizdir. Атың? Sultan. Аннеге жазып қойдыңыз ба? Şöyle. Жөнді ұлпай жазып қойдың. Ана ашық жоқ қана. Açık çok. Қаншадасың? 14. 14? Сіз жас жігіттер шоңайтты да? Иә. Иә. Қырғызстанда жас жігіттер шоңайтты деймін. Өз бизнесіңерді жабу үшін анан кейін басқаларға зиян келтірген жақсы ғой. Жетіге көшеде жүрген елдер басқа елдер болады. Марсианилер бар. Ключ sizde. Ercan, Ali менен калып ашкырбакчы. Тиги кол менен басканга жабылбайт да байке. Öğrenciden bu. Aa, tipe git. Nasıl? Az ключ gerekli. Gelbeyt al çöntüğünde al. Sağ ol. 이거 남녀는 돌아가나 했더니 돌아가나 사도 마잉 바로 쓰시네. 2820. Ну, вы объясняете, что у нас? Başka kene? Toybur. Toybur toplu. Ece men atın nurman koplak bot mu sakar verirsen? Hadi Ececiğim. Senin yanında otur. Ладно, неме, чыгарылган күндөрүн жазбайт экен, бирок ошондо жүргөм мындай дата окончаниясы бар экен да. 2-апрелде өткөн. Жакшы. Чыгарылган күнүн жазсаң, качан чыгарылганын билбейсиң. Мында ошондой 2-апрель экен. Негизинен мынтип сатытканга болбойт. Нормалар бар, ошо нормалар боюнча чыгарылган мөөнөтү болуш керек. Каймак бал деген. Сеппе болсун дейт. Сеппе болсун. Баары карап койсоңуз. Ширин. Мөөнөт коюп калдыбы Ширин же дарында койбой жүргөн. Ширин. Медовый. Şirin'in mönötü yok.
Nedir o? 21, 31, 31. Bunun da can sıkıntısı var. Erkekle bizim de şey yapıyoruz. Bular negizинен de telefondu ушинтип жазып коюшат жөнүндө. Албайт эч качан эч ким телефонду. Алло, Ширин, здравствуйте. Да. Меня зовут Рулан Кукулов, это проект «Не сахар». Как вас зовут? Какой проект? Не сахар. Вы хотите, чтобы Нет, я предлагаю вам ставить дату изготовления на производстве. Что вы поставили? Да, дату ставить на производстве предлагаю вам. У нас и так стоит. Да? Да. А вы знаете, сколько магазинов я проходил, до сих пор у вас нету даты? Не ставим на производстве, обязательно. А кто стирает тогда? Отношения с клиенттерге. Ширин компаниясынын клиенттерге болгон отношениясы ушундай. Проект «Не сахар» дегенден да ушинтип коюп салдым. Мындай журналисттер эмес чалса булар албай да коюп турчу телефонду. Так, чыгарылган ноябрга чейин экен, 21-чи. Каждый магазинде бүтүн печенье просрочка экен. О, 27 октябрь чыгарылган экен. Година тут. Алты экен. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Марттын 27-сине кийим чейин кийин, эртең бесинде бітөткөн да. Жок. Бун деле билет дегендей. Негизинде биздин немеде базарда ушул печеньялар талапка караганда көбүрөөк чыгат болуш керек, ошол себептен да көп неме өтүп кеткен. Не, дата өткөрүлгөн. Товарный ülke жок işte bu ayrı турат. Печенье уйдода. Сонун датасы экен 4-февраль чыккан экен. 4 алсасынан монда усуз жок. А булар бештекеси жок экен. Жок, мага дата чаптайында аракет кылып жүрдүм экен. Негедир болбой калыптыр да анысы. Окшошпой калыптыр. Бул эмнедеги магазин экен? Келип аткандай айткан Жок. Ha, bereke. Bu bereke deyin Askar. Достор, монун баары көрүп алууга дагы бир жолу кайталайм, 3 жылдан бери айтылып келип атам, монун баары некачественный товар болуп эсептелинет. Бул нерселер сатылбаш керек негизинен. Анткени биз коробкада мөөнөт өтүп кетип аткан товар таап аткандан кийин булар ошол эле мөөнөт өтүп кеткен товарларды коробкаларынан чыгартып мондай кылып сатыш мүмкүн да. Ошол себептен мындай нерсени сатканга болбойт. Ошон үчүн мыйзам мындай нерсени сатууга бөгөт койгон да. Ушундай болбосун депчи. Ошо карабастан мындай болуп сатат, андан кийин ичи бузулуп кеткен болсо үйгө баргандан кийин, значит, ошондой болуп калышы мүмкүн деген неме бар, ой бар. Ошол себептен мондайларды карап алганга жакшы болот да өзүлөргө. Олар да эртең экспортта жүргөн. Жок. Эрекчет үйдө сүргөн эрип кетип калды.
Tamam mı? Ha. Ya. Bakana. 15 gün. Bu da var. Oralarda gezi katkı olana şu. Bir göz hakikaten. Ha, bayağı bargan yok ama oluyor bunlar. Bu da gelmez. Ademi ekan. Ademi data sorkan, 10 euro çıkan. Ya biz kaçan bardık elek aka? Жерде жатты bunlar ama o demek ay емес bak 15 сутка болуш керек. Срокка емес. Расына? 90 günde. Ну, 90 gün болуп деп koyayım, işin kıravaç. Ya buna bayağı men aytып нерселер. Баягы биз тартып кеткен көчөдө неме полго коюп койгон Адеми деген неме. YouTube каналдан, биздин каналдан издесеңиз болот, кондитерский цех, мынакей ичинин баары кир болуп жүрөт. Мунун баары баягыда жерде турган биз барганда. Упакован именно, как положено. Болмaz. Нормально турат ба? Adem'inki. 25 февраль чыгыптыр. Şimdi 23 февральда чейин. Адеми анткени силер карабайсыңар. Кандай таза жерде кармабайсыңар, ошон үчүн ондо көбөйүп Аны кеткен. тапсырма, біз алып қойғанбыз да. Каяка алып койгон эле? Мен айтып алып қойғанбыз, дүние жерле тапып береміз. Каяка алып койгон эле? Алып қойғанбыз, бер жаққа сыртқа, ал эмеден сыртқа. Қатыр тапып береміз. Бул тиги жердин астына коюп койгондугуңуз эмне кыласыңар аны? Бияқты мен адменге коюп қойғанбыз, аны тартпағыла. Муну тартпай эле коюңуз. Сөзсүз алмаштырабыз да біз. Хорошо. Алып қойып, алмаштырып тұрамыз. А могу эмнеге кир мындай же билесизби? Қайсы бир? Могу көрдүңүзбү киричи? Кирмес, ошо алмаштырған қойып қойып. Ал жер алмаштырган жер. Мына бияққа алып қойып. Анда фитлерди деле ошо коюп коюңузчу, же алмаштырган жерлерге бар дагы. Төртөн. Алмаштырган жерге алып Көчөлө коюңуз. келген эмнеге муну алабыз? Муну чыгарылган күнү жок экен. Біз көчөнү эле алганбыз мына. Ким мен ишен билем сиздин көчмөнү алганыңызга? Ким ишениш керек сизге? Кача калсаңыз мындагы? Алып койбойсузбу же? Азыр алып қойып. Жерге койбоңуз бекер. Жерге койсо болбойт, дейт тамак 10 сантиметр жерде. Неделя сайын аласыз. Дата изготовления указана на упаковке, да? Упаковка с хартом. 8 упаковка. Ағайын отын. Шынтөйлі елдер депті алда өлет. Сатып өсі ол. Топчылық. Geçen mola kalkıyoruz. Geçelim. Sağ dur. Алып қойшы әлі. Ошол замат кетебиз. Азан чыккан. На мой ваток. Молар бу. Кончма мол бу. Вот, вот ты на что. Сактоон эмес бешек. Хоч. Ошондо качан бул? Жок, эме экен, яанда экен. Яанда.
Yok, невозможно. А ты никогда? Нет. Неге, вот для немелерин жазып қойышқан ғой, может. Интересно постояло. Я был декларация о соответствии и Евразийского спорта. Он 18 зарегистрирован. Двигатель. Мақұл еде, солдамыз болсын. Жоқ, қалай.